Pangai da pangtokpa police constable lawnabagi recruitment gi mayok khongjin sanction khiba MLA TS Biswajit amasung MLA KS Jekison police na fazin khre kona numit 15 ni gi judicial custody da remand pikre lamdama se gi helum gi lamda thabak toriba sing skill matik sana leribasu tung koina thabak tawgi haina bi watli haina commerce and industry minister Govindas Konthojuna phangdokre All Manipur Surrenders Welfare Association na September ani gi ayu pung manga dagi pung manga gi Manipur ban amadi National Highway sing da economic blockade tokre Kurumjari ISTV News meng tabiru puno putara nokso bolhoina pau sandono pizri Pangai da leba Manipur Police Training College da ngasi nupa police constable lobugi thabak sathanaba sem sarakpada BJP Manipur State Unit ki president Babanandana Lusingba MLA ani yawba BJP ki masing yamloba thomi sing amadi all Manipur DPC completed candidates of police constable men 2013 gi mui singna thugaina bahona kre hiramasira report ama Lisingani sumna tarahumdoida Manipur Sarkarna nupa police constable lisingani law nanabagi damukta pangthokiba DPC ge fal adu chadararoi haina handa kakthakhraba matungda ngasi Manipur Sarkarna sinduna Pangai Police Training College da nauna nupa police constable law nanaba recruitment pangthokna bahona rakpada BJP State Unit ki president KSS Babananda amadi BJP ki MLA Joy Kisan amadi TS Biswajina luchingba BJP ki karmi kya amadi all Manipur DPC completed candidate of police constable male 2013 gi member singna recruitment no na pangthokpa yaroi haina Pangai Police Training College tamna thomjilakre Mapam maduda lairamba police singa miya madu control tongna bofana bada tear gas cell kapki Police ki athing badu thugaiduna MLA anina luchingba kangbu aduna Pangai Police Training College ki gate tamna changsilaki mafam aduda duty taramba police commando singna training college manungda MLA oirabasu changba yaroi permission yaudubadi changba yaroi haiduna MLA Joy Kisan mafam adudagi inthoraki Tungda MLA ani yauna BJP ki karmi singamadi police ki maikaida chauna mukna bathokna matungda MLA ani na luchingba BJP ki mioi khara Pangai Police Training College manungda changki Amarom da MLA Jegison amadi MLA Biswajit police na mafam adudagi faduna Imphal East Police Station da pukhi BJP ki President Babananda yauna thomi sing amadi all Manipur DPC completed of police constable men lisingani tarahumdoi gi mui singna training college mamangda khongjing singsilingida police na mo bhom chizenduna tangkhai khre
Cherak sida police na fakiba thamwaiban kendru gi MLA case JK amasung Thongju kendru gi MLA TS Biswajit Haingang police station gi OC na lusing duna ngasi numidang wairam Chief Judicial Magistrate Imphal East e Nautinusuri gi lamphel leba court puthok laba matung mathang thagi 13 fawa numit 15 gi judicial custody da remand pikre Haingang police na MLA ani gi mathakta IPC gi section 147 149 151 353 ge makhada numit 15 ge judicial custody da remand pibinaba court haizaki police na IPC gi section 353 gi palakhiba adude madugi chapchaba evidence leite haina court na yakhide police na paliba sections in asi bail piba yaba maramna MLA anida rupalising tarage personal release PR bonda bail da thokpa yagani khanganke adubu MLA anina makhoina aranba tokhiba karisu leite PR bond lawroi haibadigi makhoi anibu numit 15 ni ge judicial custody da thamnaba court na yathang pikhibani court gi thorolba matung MLA anina makhoi ani mara leite asumba phangnabu gi damakta thengna khigani haiki court complex tagi tholapada MLA JK punaba police ki gari leram dabadagi makhongna kaisum chang phawa satkani haina GC complex phawa tholaki maphamadu Imphal East ki officer amagi gari da haptuna pokhi Yaningde sidi totally land baponi akoi gidi 144 jari giba laite akoi peaceful kanone akoi process ni salise inside manung da sapase akoi BJP gi activist myam loin thamamaga aiga honorable MLA bisosi akoi any khading manung janga OC de wari CO da wari sana ga haibini CO da wari sanga jenta lemi jenta sai wari ngata sanse ga mana phamoin thamamaga ngale SP tharak pani SP Tharakanda Akoina SP the Plit Tore Masi Posit Trail Kankanam Tobu Yagri Digi Warishana Harakanda SP office so in a Warishana Saint Poo SP Warishana and Akoisana Levinetuga. After some time we've been charged with section 147, 149 and this 151 and later it was dropped. So it is completely illegal and the process of recruitment itself is also very much illegal. We will fight against any illegal activities. BJP stands against these illegal activities. We will fight till our goal is safe. We will cleanse this. Until and unless the government is reconsider for this requirement. Amaramda MLA JK police na fazan khibagi mayokta ngasi nungthildagi BJP thamoiban mandalna thamoiban pumba matam kaktan ban laukthokre miyamna lambida thoraktuna khya thongdagi thamoiban lambi thingke police na pamdok thokthokna ba kanba section tharang lokatke Thongjugi MLA TS Biswajit fazan khibagi mayokta su Thongju mandalna Thongju miyam ga loinena ngasi numidang pung nipal dagi hayang numidang pung nipal fawa Thongju kendra da ban kokre Kongjang Sogarpa Singna Thongju Kendra gi maroi ba mafam singda tholoktuna lambi thingbi kongjang changsin ba hokre police na pamda ba thokdo thoktana ba section thorang lokat ba hokre Amromda training college manungda ngasi nupa police constable lawna na bi thabak sing sathaki ISTV news na phangba pawgi matungina Imphal dagi khara lapa mafam singdagi ngasi gi recruitment asida saruk yagadaba mioi sing security force na gari sizinaduna Imphal tamna purakhi hairi Imphal dagi amuk mari leinaba security kangbuna pangai phawba puraktuna recruitment asida saruk yanki hairi Amarom the Pangaida police recruitment rally Satharibasi Tinganaba BJP na Manipur governor da memorandum Pisinduna Taksin Kre BJP ki president Babanandana Lusingduna party ki office ki Ras Bhavan Pawa Kongsat ama laklaba matungda governor ki secretary Khutangda governor da memorandum Pisinke governor Delhi da Laikibana BJP ki Kangbo aduna unaba fanglakire party ki president Babanandana Fongdokibida Sarkar asigi matam tha manga taruk tanga silaklaba matam asida tongan ba department singda thabak kauribasi lakadurba mikhalgi yenglaga paisa khomjinbagi thabak tobani ngasi MLA Joykusnama di Biswajit bo Imphal East police na pangai dagi Imphal East police ta puduna detain tawduna thamlibasi makhoi ani bu thadoknaba sarkar da karisu taksiloi hayeng ayuk party office tagi miyam ge khongsat amasu satkani haiki recruitment se kuch thing wai bani recruitment se tawsira lairibul lekuna mayam du tidalaga soji ba mayam du amu halalu wai bani yaraga di ano go recruitment tawsi yaroi hai bani ado dum hadi makha tabdi ke tawduna da sim batung ta yeng se tong akoi left kiro action left kiro asu bokta moina nasi bokta recruitment se thingdra bani na we tari action plan thong da ko khanaraga ngasing ngasing makyo na dige sidar no dige oina di asu bokti game laikre adu tum da mi hok do ji wa bani na kayu makara di akoi action khara di tawdi
ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯤꯌꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯤꯗꯣ Serak sida BJP ki MLA ani Fajan kiba sina orekliba fibam gi matangda BJP Manipur Pradesh ki President Baba Nandana siar loduna party gi oiba atuba mifam ama ngasi numidang pangthokre mifam aduna MLA ani Fajan kiba gi thong yaning do phongdokhe hayengdagi BJP ki worker singna Mars Court arrest ki khongjang sangsena waref lawgal winana Home Minister Moren ground from thadokna ba dabi tokre Lamdamasigi Helungi Lamda Tabak Toribasing skill matic sana Lervasu Tung Koina Tabak Tobi Hainabi Watli Haina, Commerce and Industry Minister Govindas Konthosan of Fongdokre. Wafam Singasi Kongbamaka Nandebam Leka de Leba Infant Handloom Buildingi Sorum Ama Hangdopaki from the Fongdokivani. Nasigi Tormaduda retired Additional Chief Secretary LP Golmai, Ipsagi Vice President Joy Konthosam, Commerce and Industry Department Gi retired General Manager Birena Singh Singna Sogaki. Tormaduga Mari Lenana retired General Manager P. Birena. Manipurda Leramba Handloom Cooperative Society Sing Secretary President Khakta Oina Tobudagi Sidakibani Matamamada Department of Cell Thadaduna Semkiba Cooperative Society Sing Labor Udre Tabak Sing Torobadi Department Su Cell Thadabada Kibalate have Wapam Sing Fondoki Minister Govindas Namakata and Fondokibida Ngasi Hangdok Liba Handloom Gi Showroom Asina Handloom Gi Product Sing Hand Promote Toba Hand Mating Oigini Lamdamasigo Inadi Fee Saba Hibasi Ekogi Punsigi Saru Amani Ekogi Costume sing Pitrigi Mafam Amata the late have Wafam sing Pong Loduna, Nupa P. Saba sing to put on a government a kind of a training program sing Piba Hore, Masina, Nupi sing Matata, Hanamating Pang Sinduna, sell to people that own Bama Propong and Winnie Hike. What Toniba, what so I that what says it, use the time. Use the time of that. Use the Nasai artists sings use the oil, weavers sing idea, designers sing idea. Aditagadi production nidhi na buthokon amane Lisingani Taramathogi December Thada Kulai Thadoktuna Sarkar da Changjar Khrba PULF PLA UNLF KYKL KCP KKnganba amadi UPPK gi cadre singna makhogi oiba apunba body All Manipur Surrenderers Welfare Association ko wama semkhre Hirama singa mari lenana ngasi paumi singa unabama Nauna Semlaba Association Asigi Secretary Kazi Umar President K. Bimol, Treasurer T.S. Thambal, Amadi Publicity Secretary M. Nanau Yauna, Pami Singa Unaba Mipamama, Manipur Press Club the Pangtokre, Pami Singa Unabadu the Secretary Kazi Umar Napundo Kivida, how Kiva Sahi Lisingani Taramathogi December Tada Kulai Taduktuna, Santigi Lambida Laklaba Mui, Samri Murfudara Humdoida, Manipur Government Makoibu Kunda Leta Hanaba Pigani, Hana Loktokiba Senfam Sing, Nasi Papa Pibidri, Tamada Surrender Trot Cadre Sing. Asigi Lupali Sing Mari Pigani Luinana say Ohum Parak Lava Cadre Singi Oina one time fixed deposit Oina Masamasagi account that Lupa Lak Ohum Makai half Kadaba Dusu Nasi Power Tabu Oina Pangtok Pidri Hike Hiramasiga Mari Lenana government ki Mari Lenaba department ga Tanabaya Tanare Adubo Kanaba Matapangam de Hiraduna government Atubo Matamda Tabu Oina packet Pidrabadi Lak Liba September Aniga Yupung Mangadagi September Mangagi Numidang Warangi Pung Taru Pawa Manipur Pumbada Banamadi National Highway Sing the economic blockade Torgani Hari Ban Manunda Mahimasing Mai Analaying Ising Amadi Media Mari Lena Bamu sing the Comtokani Hinasu Manamakatana Fondoke. Aron Bami from Matung the Makata Pirab Gadra Highway to the Sapsana Highbangam tree. Aduga Bansi Numit Humi Kaure Makoi Ban Kaure Kaisho. Tada not to mean a Sarkar General like Tokota Ragadi Kanodana Equagi Maraktagi Hanagi Lambida Hangi, Yauro Persia. Aduga Sarkar Jina, Kopalaga, Paminaraga Giantana, Tatokta Sinta Wuta Ragadi, how Yikla even normal life Siradum, Mayam Silla Wakanjo. Ngasi Police Constable Lobo Gitabo Pakalak Yaning to Fundutuna, all Manipur DPC completed candidates of Police Constable Men 2013 na Satkiba Ahing Nongaidagi Infal East District at Satarliba Punkun Gamari Bana, Mafumkara Akaiba Pikre, Ban Sagot Pani Singna Singna, Lambi the Tortuna Asat Oxing Timgitabak Satake. Lisingani Suna Tarahum de Pangtokiba, Nupa Police Constable Low Nabagida written test, physical test, Amadi, Biba Boss Pangtokraba Matunda, Mio Lissing Tarachani, Merfugataret Asi, Biba Boss. Yaukraba matungda haidok na bagi matam ngaiduna leidingada Manipur Sarkar na kudakta DPC adu chanaroi haina kaktalakpadagi all Manipur DPC completed candidate of Police Constable Male 2013 na
ngasi ahing nungai dagi Imphal East ki mafum singda pung kun marige ban chatharibani ban manungda tongan ba Imphal East ki mafum kharada ban sagot padi chingna ba miyu singna lambi da thoraktuna achada ok sing thingbagi thabak chathaki Uripok BJP mandal na Uripok NRL oil pump mamang da wakat khongjang sangsan ke Manipur dagi Congress muthat se Uripok dagi senja thumja muthat pa hose haiba kholau sing lauke BJP Kesamthong mandal nasu Kesamthong da wakat mifam satake khongjang adu da mandal gi lusing ba kyana sarwa ke BJP Yaskul mandal nasu Morangkhom da wakat mifam satake BJP ge RTI gi convener Hareswar Goswami na नियम चुमदना पुलिस कांस्टेबल रिक्रूट तब यारोय अखोई हौरलिबन हारोल सिंबु सिंगनगनु हाइखे बीजेपी नंबोल मंडल नसु नंबोल लेबा मंडल की ऑफिस ता वाकत मिफम सतखे मणिपुर लेंगाकना नाहा क्या की पुंसीबो करिसु लेतेना खनबम ओंग यानिंगदे हाइरे खोंगजंग अदुदा सरुक याखिबा बीजेपी की लुसिंगबा टेस्ट सावना एमएलए अनि फाजिन खिबना मियाम की खोंगजंग नमथब ngamloi होम मिनिस्टर ना पुलिस की वाथो असि असोइबा क्या यावबदगी लाले हाइजरबसु सीपीआई ना थिगत हनगनी अतुबा मतमदा कखिबो ऑर्डर हंदो कदबनी बीजेपी ना मणिपुर मियाम का लोइना अकनबा खोंजंग संगसंगनी हाइखे बीजेपी सेमाई मंडल नसु फयांग द वाकन मिफम सतखे मियाम की हक मत पे यारोय कांस्टेबल फल ककपी ऑर्डर हंदो ओ हाइबा प्लेकार्ड सिंग सिजनखे बीजेपी लमलाई मंडल नसु सिंदुना योरबुंग इमा थंबाल लारिम्बी मैरा संग द वाकन मिफम सतखरे नियम चुमदबा कांस्टेबल लोबगी थबक लेपकदबनी कांग्रेस सरकार मियाम की मायोक्ता लेबा सरकार नि हिरम खुदिमक्ता मियाम गा पुन्ना चमिनदुना थबक तोब ngamdre हाइबा वाफम सिंग मंडल की थौपुबा अमना फोंदोरके थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगानबा बीजेपी मंडल सिंगसु वाकत खोंजंग संगसनखि बीजेपी थौबाल मंडल न सिंदुना थौबाल वांगमताबदा लेबा देवी मंडपता वाकत खोंजंग संगसनखि कांग्रेस लेंगाकना नहारोल सिंगी मथक्ता सथरिबा थोंग यानिंगदे पुलिस रिक्रूटमेंट अमुक हना पांगथोकपा यानिंगदे हाइरि खांगबो बीजेपी मंडल नसु तोंगान तोंगानबा मफम अनिदा वाकत खोंजंग संगसनखि निंगबा काहन गनु रिक्रूटमेंट हनबा यारोय हाइरि खांगबो न्यू मार्केट तसु हाना मिनिस्टर ओरंबा एल जत्राना लुसिंगदुना वाकत मिफम सतखि होम मिनिस्टर मसाना यारे हाइना सोय तौखरबा थबक अदुबो असोयबा मयाम यारम ले हाइबसि पालिबा लेंगाक असिना सेंजा थुमजा कया सथरे हाइबनि हाइना जत्राना फोंदोके बीजेपी थांग मंडल नसु सिंगमई कैना बाजारदा वाकत मिफम सतखि वाकत मिफम अदुदा मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट मोइरांगथेम अस्नि कुमार डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी ए संजय मंडल की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम मनाउसु सुरखि एम अस्नि कुमार ना सही 15 लेंगाक लोलबा कांग्रेस गवर्नमेंट मतममगे निंगथौगी शासनदगी हेना साथिरे लिसिंगनी 19 की कांस्टेबल लौनबा पांगथोकिबा रिक्रूटमेंट दा मियामदगी खोंगतकिबा सेनफम लेमना मांगबा यारोय सेल चार्ग थबक पीबा ngamdaba एमएलए मिनिस्टर अमदी मकोक थोंबा ऑफिसर सिंग मोरल ग्राउंड फम थादोकदबनी हाइखे बीजेपी मयांग इम्फाल मंडल नसु मंडल की ऑफिस ता वाकत मिफम सतखि खोंजंग अदुदा मयांग इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर सिंह महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट सुशीला मंडल की प्रेसिडेंट इरोम रवि सुसरवाखि रिक्रूटमेंट कक्थकिबा थोंग खोंजंग अदुना कन्न यानिंगदबा फोंदोखे बीजेपी खेतगांव मंडल नसु वांखै आयांगपल्ली लेबा लेमा कैथल दा वाकत मिफम सतखि मंडल की प्रेसिडेंट ओइनाम लक्ष्मण ना पुलिस कांस्टेबल लोगी रिक्रूटमेंट कखिबो वाफम अंगक पोई सनबा यादबा लो लेतबा लेंगाक लेतबा पांखक ओइरे थोंग असि बीजेपी ना हक्सिन लवि हाइखे बीजेपी मणिपुर प्रदेश अमसुंग कुंभी मंडल ना सिंधुना कुंभी लाई सनथोंग मैतै संगलेल दा वाकत मिफम सतखि खोंजंग अदुदा बीजेपी की वांगांग लोय एन मंगीना कैंडिडेट लिसिंगनी लौगदबदा लिसिंग तरा हेन रिटर्न टेस्ट माइ पाहलगा वैभागी दमकता कैंडिडेट अमममदगी यामलबा सेनपम खोंगतपदगी वाथो असि थोरकपनि हाइखे बीजेपी साइटू मंडल नसु सदर हिल्स दा वाकत खोंजंग संगसनखि मंडल की प्रेसिडेंट खागेश्वर शर्मा गवर्नमेंट हाथु हाथुना लिसिंगनी 19 की पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट कथटकिबासी असुम खोंथांग नते ऑर्डर दु खुदकता हंदोकदबनी हाइना दाबी तौरी हाइरोक मंडल नसु हाइरोक पार्ट 3 निथौजम लेखाइदा वाकत खोंजंग संगसनखि सीबीआई ना अथु मतमदा थिगत हंदुना सेनबो ऑफिशियल अमदी मिनिस्टर सिंह सेराकपियु रिक्रूटमेंट याव नारोल सिंगी पुंसी कल्लु हाइना दाबी तौखे वांखै अंगोम लेखाइ की वर्ल्ड कप ता सथरिबा शेड्यूल ट्राइब्स डिमांड कमिटी की खुथांग सरा हेनबी खोंजंग द ngasi कंगलै वुमेन्स सोसाइटी की थोंगी सिंगना खुथांग सरा हेनख्रे डिमांड कमिटी की सेक्रेटरी फाइनेंस एंड आसोकना दाबी एसी फंगद्रि फावबा मियाम की खोंजंग हंदोकलै तुंगी लंबी येंगलगा डिमांड असि तौनी हाइखे
इंडिया की सिनमी लूप सिंगना सेप्टेम्बर अनिदा लेबाक सिन थुंगना कौरिबा जनरल स्ट्राइक मपुंग फाना संगसिनबा सेम सारे हाइना I2 की जनरल सेक्रेटरी एन प्रताप ना फोंदोखरे कैसामपाता पांगथोकी पाव मिफम अमदा महाना मखाताना जनरल स्ट्राइक असिदा मणिपुर की सिनमी खुदिमकना सौगतपीदुना सरुक याबियु हाइकी पाव मिफम अदुदा कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन मणिपुर की चेयरमैन एल सतिन कुमार अमदी कन्वेनर KSH शांतसु सरुक याखी नेशनल फूड सिक्योरिटी की वाथो ओरिबासी मियाम की म्यूज सिंगना सना कांगोल की वांगबदा खुद थिंजिन बदगिनी DC ना मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगी मथक्ता मियंग संगदुना एक असिके सना कांगोल ngakna सना हनबा इम्फाल सिटी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल CPI ना इम्फाल वेस्ट DC दस्तक्सिन ख्रे कवादा एक असिके मतांगना खना नैनब मतुंगदा वारेफ क्या लौबगा DC दा मेमोरेंडम पिसिन किबनी एक असि चटनानबा था तरुक फरकलबा फावदा मियाम दा पिफम थोकपा सेंग सुना पीबा अमत थेंगनद्री एक असिना MLA यावना मियामगी म्यूटना खुद थिंजिनबा यादे हाइना मयक सेंगना पल्लबदी खंगना सानबा मिसंग संगा नाइबदगी वाथो असि थोरपनी हाइरी JCLPS ना यलोमी कननबा गवर्नमेंट ड्राफ्ट तोक्यो बिल अदुगी महुत्ता अल्टरनेटिव ड्राफ्ट बिल्स अमा चीफ मिनिस्टर पिसिंदुना हंदक पांगथोकदुरबा असेंबली मिफमदा पुथोनबा पिसिनख्रे ड्राफ्ट बिल्स असे हिल एरियास कमिटी दसु योहंदुना ट्राइबल मियामगे अपाम पामदा लोबियु हारी बिल असी पास तौदुना एक ओलंदुना यलोमी मियामना पामलेबा असे थुंगनबिनबा तक्सले हौजी पावगी मरकतना तम ब्रेक मतंग लोमिनसी Oza Pain Relief Ointment Khwang naba ok chikpa tang chikpa thu naba singbuda sinaba yarba lipsa grupna puthok saba Oza Masi awang nongpoki ahanba TMT bars industry ni industry asi 1993 ki December thada linkhat chekibani Saiji TMT bars asi German technology na sajabani Saiji TMT bars asi awang nongpoki ising shitka yamna chanai aikhoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai Saiji TMT bars sempat sagat pa khudingmak aikhoi gi marup Lengshin birao Sarma Opticals BT Road Imphal na special offer pijabaga loina na hawdok chare lens khaktumak laigadaba scheme masi pambi basingna isagi mit ka chana pa fiber lens ama lebigadabani aduga adom gi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengshin birao Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal ब्रेक में तुम ताराम उक्सरे All Manipur Muslim Girls Student Union की मापल सुबह मपो नुमित लमजान मसंगल दा पांगथोखरे थोरमदुदा Deputy Chief Minister Gakhangam Commerce and Industry Minister Govindas Konthozam Waqf Board के Chairman ओरिबा फजूर रहीम सरवाके Minister Govindas Konthozam ना आईगी सतना लॉन्चत अदु ngakna satuna education na mai onsin duna sokhan aba hona se phuruk khudimak amatoibigi wakal leminaduna lamdam ase sokhat minana ba hona se haiki Deputy Chief Minister Gakhangam na meet of lebi yadi haina sinda lauraga mayum da meet of thamba yauri masi sindana ama ngangba thabakna ama tobani haiki hagadra missing yamna ba hagadra ai ni pi angang sing hagadra ai se mokoi nungai handra lebra wa handra lebra mokoi right to protect to lebra mokoi lu na to bi lebra hai se ai masi cái hay examen tao bắt tay dan mà pan thuốc là phải ngang người chung người này khai lệ à pan đó thì hero sao ba dùng nữa na karan tao ba mà đâu thì ya Manipur State Film Policy listing ni taratruk sem nawi matang da Chief Minister gi lamjing makhada numit nini gi oiba khana nei mi phama ma Imphal Hotel gi Siroi Hall da hokre mi phama sida Manipur Sarkar gi consultant Dr. RK Nimaina share loduna Film forum की थोमी सिंह फिल्म की खंग हैरबा म्यू क्या नसरवा की आरामबम लोकेंद्रा फिल्म मेकर निथौजम लांचा ओकेन अमक्सम मखोनमनी मोंगसाबन सिंह बना लमदम असिदा फिल्म की तंगाई फदबा थौसिल अम सेम की तंगाई फदबा दु पुखत की मणिपुर फिल्म बु यामना मसक थोकपा फिल्म थोअनबा अखंग अहि सिंह न थमकी हयंग सु मखाताना मिफम असि पांगथोकतुना खनानि नगनि मतम खरा लेपलुरबा पौना कैथल द लेबा उसा सिनेमा हॉल दा सेप्टेम्बर अमदगी नौना मियाम दा सिनेमा उत्पा होरगनि हाइना फिल्म फोरम की चेयरमैन एल सूर्यकांत न फोंदोखरे उसा हॉल द पांगथोपा पावगी मिफम अमदा हॉल असि अमुक हना हांगदोकनबा होनबदा हॉल की मपो हरिदास ना कथोकपिबगी दमकता थागतपा फोंदोखे सेप्टेम्बर अमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना हॉल असि नौना हांगदोकनी हॉल असिदा अयुपुंग 13 मसुंग नुथिल पुंग अनिदा मणिपुर फिल्म कापलगा
pung mangada English film kapkani haiki MLA Samuel Risomgi Dulaland Leba Yumda Bom Pokai Lamba Tong Yaning the Fondo Tunangasi LMS Law College Mawangda Wakan from Setakre Dulaland Development Authority Dulaland Women's Society Masung Dulaland Youth Club na Satakiba Wakat Kongzang Aduna Bom Adu Karigidamukta Pokai Halam Libano Haiba Sangdon of Dabi Tori All Naga Students Association Nasu Samuel Yumda Bom Langsilama Tong Kana Yaning the Fondo Amaromda NPF ki MLA Samuel Risomgi Yumda Bom Pokai Halambadu Manipur Naga People's Front ni Haina claim Torli Lufasigi Assistant Publicity Secretary Thomas Nimaigi Serolamana MNPF na Pokai Hanbigi Todo Adu me the target to Nate Handokna Asigumba Todo Asi Toaning Manate NPF na Nagamiam interesta Tabak Torom Labadi Asigumba Todo Asi Tolom Luidamini How Kiba Mikalda NPF ki candidate Krakakiba Adusu Nagamiam na Pamlo Tagat Panate NSN Ayamgi Matengna Nampuda Kahan Bani Hibasi Miam na Kanglabani Lakliba Taratare Suba Assembly Mikalda Haukiba Mikal Gumna NPF na Amkahana NSN IM Seasonaraga Manipur Nagamiambu Namduna Puba Hatpa Hendok na Puning Wakalda Akiba Pidanaba NPF da Section Wat Tamli NPF na NSN IMG Mating Lauduna election Mai Pak Naba Honabugi Wakalol Tadu Masi Toribu Makai Manipur Naga Miamgi interest da Hana Kan Batabak Lokat Kani Hari Tha Hungi Matung Dagi Hojik Season Riba Tumbangam Daba plastic bags Singi Mohta Tumbangam Bana Mohut Sinanaba Desam na Kongzang Sangsalagani Hari Mairi Luf Asigi Health and Environment Secretary M Devakantana Paumi Singda Lalol Itik Toribu Sing na Hana Lexilaga Tamluba Tumbangam Daba plastic housing Tha Hungi Manungda Loinamak season na Tok Pikro Anova Labor Matamda Tumbangam plastic housing Oina Lebiro Tha Hungi Manungdagi Makatana season Lamdabadi akan Kongzang Mayong Narkani Hojik season riba plastic how asiga masak amasung mapangal sak manaba Tha Hungi Manungda Lebak Lehauda Tumbangam Bakau season Nabada Miam Namating Pangbiu Manipur government so hiram masing matang da assembly da potok tuna lokat payaba tabak lokat piu haiki Mobile Pineapples Processing Unit ama Lok Sabha MP Dr. T. Mainana Iroi Semada Leba Central Agricultural University Rigi Lamthakre Taramadуда Professor S. Tombi Central Agricultural University Din Dr. J.M. Lysam Susuraki Unit Asina Manipurgi Kiom Thaba Mafam Sing da Satuna Makoi Potok Sing Adu Lerega Mafamaduda Sung Doktuna Potok Sing Adu Manghandana Liduna Tamna Nagani University na Pangtok Liba Adu Tongan ba Farm Singa Samnaduna Yona Nagani Haiki Taramdo Suba National Youth Parliament Competition Iroisemada Leba Central Agriculture University Assembly Hall da Pangtokre University College of Agriculture Nasinda Pangtokiba Tormaduda MP Dr. T. Maina Professor H. Tombi University Director Research Dr. C. A. Srini Bharama T. Din Professor J. M. Lystrom National Youth Parliament Ki Group Coordinator Sanjeev Kumar Tiwari Su Surgaki Parliamenta Matokram na business Sathai Haibidu College ki Mahirui Singh da Kangan Naba Parliaments Asi Pangtokibani Kangatlaba Mahirui Singh Delhi da Pangtokadaba Thorom da Surugagani Haiki Imphal Police Commando na Tof Kuno area da Thibomgi Tabak Satabada KCP MCG member Mapare Hari Pagalaba Sigi Maming Lystrom Suras Say Taranpal Apokpa Posa Tof Kuno Tinsit Singkong Dagini Hari Mahak Thasigi Kungamatoida Takel da Bomb Tambada Senaba Miyoni Hari Sakibatang Kunipal Dagi Hauna Amot Akai Sing Langtokpam Laitaban Awaba Mayok Nare Masine Imphal City Akoiba Sing Lunana Tamna Bakona Bada Kudong Sadabaka Mayok Nare Haina IMC gi Mayor S Sunil na Phongdokre ngasi IMC da Pangthok ki Papomi Sing Unabada IMC gi Sanitary gi Chairperson M Joy AA Menekana Singba Muroiba Mui Kaya Susukaki M Joy na Haikibada IMC gi Matik Saba dumping site Lairabadi Amot Akai Sing Hundokpagi Akai Lewe Haiki Mayor S Sunil na Haikibada Atubu Matamda Amot Akai Hundok Nabagi Mafam Ama Thiduna Awaba Kohan Naba Honaragani Haiki
Langol Game Village the Labor Residential Kids Care School ge Mahiroi Tongbram Suresh Misi matang the same giba JSina Navit Humni manung the post-mortem ge report puthokuna school ge founder amadi warden Matik Sabacharak PWD Kongjang Sangslagni hari Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada JSC ge convener Haisnam Chandra Kumar na school asi khudakta thingzilagani JSC na taliba dabi Navit Humni manung the PWD miam ga loina akan Kongjang Sangsina sem sare haike post-mortem report se koi panse koi Marallerba school sigi koi founder amadi warden se koi miam amangda miam khangna koi matik chaba ain go matik chaba dandi do pinabi be koi pam school ase hariba Marallerba school ase matam supagi ona shutdown to hariba demand sing ase koi mari lenma authority sing haibadi ko Manipur State Commission for Human Rights child rights amadi CWC Bishanpur amadi laidiba Manipur da laidiba students ki koi sangstan sing Mahiroi Tongbram Suresh na manung mutum sana laikhidabada case ena awa phangdokpaga loinana misi sikupna thigatuna mara leibasing mathakta sabsaba thabak lokal kani Fee thidabagi damakta school authority na Mahiroi singbo otpi nebiba sak phawa pijadabi thong yaning de hari National Students Unions of India Manipur State nasu Mahiroi sikiba thong kan yaning da phangdokle school authority na laikhidaba adugi maram sengdokpaga loinana miyam da lale haijagadabani hari Ngarang Imphal Jiri Lambi gi Sibilong da sakang da khulai paiba singna IRB gi squad party da gi lokyo khulai sing adu mioi bigi minung si yenglaga handok pinaba Transporters and Drivers Council na dabi tawri MJ Advenu da pangthok pawgi mifam amada council gi president H Ranjit na asigumba nungaitaba thodo si matungda thoandana government na sumatik saba thabak lokat biduna lambi asida asoy ngam thoktana hotna biu haike Sumba makayuma makala mategi sumba kudong tiba yaba aki tujung pokpa yaba postaki amta tawiganu loina na Manipur government asu matik chaba akoigi hariba lochida chatpada siguma thabaki thoktanaba amadi gari singda transportation da awaba sigumba kudong tiba nungaitaba pochi thabaki thoktanaba makhatana akanba section thorang lokhat piu Manipur University Students Union na MU gi Health Center ka khusam na duna nomagi oiba lemna langbagi camp amanga se Manipur University gi campus ta leba Health Center da pangthokre Manipur University Community Development Cell Directorates of Health Services Directorates of Ayush amasung Red Cross Society gi lamsing makha da pangthokiba nomagi oiba lemna langbagi camp haudopagi thoromda Y Camp San Musugi President Manglem Tont Meitei Student Welfare gi Deans and Mohilal Meitei yauna tongan ba mi kan surake Wangjing Tentha Kendrugi MLA na ngarang Tentha Leima Konjin Lekai gi miam da sanabung kusinabagi thorom pangthok naba honarpada thugai kiba amadi Wangjing dagi pawnam Khelens amasung pawnam thambo phurakhiba thong janing da phongdoktuna Wangjing amasung Kairen Bikhoki miam na khongset amasakre Tentha da kangluki irang sagatpa lepo mi farga rajniti tobiganu Wangjing amasung Kairen Bikhoki apunbagi saktam da singnarpa yaroi haiba pleka sing Paiki Hiramasing matang da yasinaba ama productive fawa Tenthagi miam sing Wangjing da sangandaba Kendra sida rajniti akuba mieng tohandaba haiba warep sing lokre Thasi ki tarada mapau dam khulda bom pokai han kiba thong janing da bofong loktu ngasi mapau dam bazar da wakat mifam chatakre Mapau Kuki Village Authority Mapau Grouping Center Women's Welfare Association amasung Mapau Youth Development Organization punna satakiba khongjang aduna nupi masa ama suan kiba thogdo adu kan yaning da phongdokhi Mapau da ahenba security thambiu BSF bazar area nakna leiba si khajiktang hongdok piu thogdo se seneriba khuding makna matung da singba thogdok makha tana satabidanaba village authority gi mute amana appeal tawri Scientific Research and Developments of Technology Haibasida Institutes of Bioresources and Sustainable Development Imphal Madi Nakdonggang National Institutes of Biological Resources Publics of Korea Anigi Marakta Memorandum of Understanding Ama Takyal Pata Leiba IBSD gi Conference Hall da sign tonakre Tarmaduda IBSD gi Professor Dinabandhu Sahu Korea gi Maikai digi NNIVR gi Directors Wok Azali President Yang Hee An, Principal Researchers, Namil Chung, Seniors Researchers, Mi Wali Amasung, ISD Park Susukaki,
Dirabandhu Sahuna Memorandum of Understandings asi lebak ani asina matam kya gi mamang da yanuna laklabani haiki handaki sign tonirba asina awang nongpok lamdamda Korea gi oina biodiversity sakot hanbada ahan ba khongthang ni haiki. There are a lot of similarities between South Korea and this region, and all of you know that this region is quite rich in the biological resources, but still we are not able to, till today we are not able to catalog it properly. There are many more things yet to be discovered from this region. Technology have to be developed from the resources which is available in this region, and these technologies which will be developed, it should be used for the benefit of the people of this region. MZ Narega Thobal na Sinduna Rosegar Thorunga Mari Lenana Narega Matang na Nomik Oiva training program DC office complex Thobal na Pangthokre Thobal amasung Kaksing CD block ki PRI amasung Narega gi functionary singi Oiva training ne Hodopi Thorumda DC Tiranji Susarwaki Tungda public address system singsu Gram Pancha sing da yantoke Sero Kendrabu Asangba Kendra ama ohenaba honagani haina Kendra sigi MLA K Ranjit na ngasi Brahma Sugunu Road ki Waikong dagi Sero Daba lambi gi nak yata usara kya thabagi thorom da haikre Kendra sigi manung da leba ahalamant mahiroi sa kya thorok tuna MLA na lokhalak liba sakot torang asibu apin ba pok tuna makhoi gi ngamjibi thakta usara thabagi thabakta sarwaki MLA K Ranjit na phongdo kibada ngasi Prithvi ainga sage khal karak liba asi yengluraga khardang oirabasu mateng oinana ba mahakna Kendra sida u thabagi thabak lokalakpani mamangda Kendra sigi Gram Panchayat marida u thabagi thorom mapung phana pangthokre nongmadi soidana Kendra sibo sangba Kendra ama soidana ohengani haina phongrole gi amadi aigi praja gi pandam se sugunu Kendra se asang amana thanba akhoigi greenery constituency amu oibagi pandam dugi makhada loinana Malem gi ainga sa se khara dawrabasu khajik dawrabasu akoina masi kanbang amna bo honabada madugi wakhalonda chathajarakpani Morege number 2 ga hek thangna lerba Namphaalong bazar dagi India romda makhal amatigi posei pusin kiba Myanmar authority na athingba thambadagi More romda lever oina leriba sinmi singna sawbadagi gate asida nakalanida pot puthok pusin tobada athingba thamlamba adu nakalanida yanaba purakpadagi komthokre mausagum pot puthok pusin tokre hari Surasampur ngasi Tribal Unity Day gamari lenana Surasampur Government College tagi mioi kyana santigi khongset ama sakre Kerauda leba KK MMDO ge advisor MI Khan gi yumda Kerau Kendra ge khangatlaba sinmi samri da lever certificate amadi card yenthokre mana haikibada lamdamasida leriba muisa da marphudi humang tana thabak surga hingbani state asida leriba lever department na center na sinmi singi damakta piriba kanab sing lever department na marik sumna praja sing da khangandabana madugi kanab sing mapung pana phangmangamdri haike Saliba sahi lisingani tarataruk ki MU ge entrance examination athu matamda pangthok pinaba MU entrance exams demand committee na dabi tawri Manipur Press Club ta pangthok pawgi mifam amada committee ki president L Kennedy na MU ge academic council gi mifam na khanaragani haina thajwa pirak khrabasu ngasi phawba sabsana piref ama laukthok tabana mairoi singda langtak na ama poale hayang phanggadoriba academic council gi mifam na waref lobby duna entrance test ki matam lepyu hari Angang lalonbaga mari lenana malemda thokpa wathok sing Manipur su yarukle haina Manipur Commission for Protection of Child Rights ke chairperson Sarat Kumar na phongdokre Manipur Press Club ta pangthokiba human trafficking samasung child rights ki isugi matangda paumi singda training pibigi thoromda wafam asi phongdokibani thoromaduda Juvenile Justice Board Imphal West ki member Dr. M Dilip Kumar Manipur State Legal Services Authority ki member C.S. Momonsu Sarwaki Times of India ke Imphal correspondent ke Saros Kumar na resource person oiki chairperson Sarat Kumar na makhatana angang gonba leiga season en bongda season aba mapal lamda yonthok khibana singba crime kya Manipur da sathari angang lalonba lamda masi dasu yorle haike Jenims da asoiba aranba kaya thokliba asida government na tuminna yengduna leithokpagi mayokta KCP pori maitai lufna September
अमगे अयुक पुंग तरुक तगी नुमिदांग वरम पुंग तरुक फावा पुंग तरानिथोय गे मणिपुर पुंबा जनरल स्ट्राइक लाउथोखरे जनरल स्ट्राइक मनुंगदा मीडिया लाइनिंग लाइसोल अना लायंगा मरी लेनबा इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई न सिंगबसिंगदि कोनसिलोय हाइना लोफासगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी मालेंगवान ममैतेगी सेरोल मना हाइरि वांखै केंद्र के एमएलए वाई इराबोट की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड साबा वांखै खुनो डेवलपमेंट कमिटी के मैरा संग अमा वांखै खुनो वार्ड सेमेट्री मनाक्ता ngasi हौनुबि मतुंगिना वार्ड नंबर 22 की काउंसिलर नोमाइथेम कुमुदिनी देवीने संगाख्रे संगाबि थौरमदुदा लमदम अदोमदा लेबा मैरा पाइबि अमदि तोंगान तोंगान म्युइ क्याना सरुयाखि हौजिंग मखाताना सानवे पाउ लोमिनसे हौजिक सानवे पाउ बोयाइदगी लोबिसे ngasi sanabagi makhataba pauda saibi स्टेट मापन की नुपा मचा नुपी मचा चात्रुक न सरुक यादुना थासगी टांकुन माफलदगी खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेंसिंग हॉल अमदी बॉक्सिंग एरेना दा चथरिबा फर्स्ट मणिपुर नेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स अमदी फेस्टिवल की ngasi सही तरामरी मखागी नुपा मचा की केजी 15 दगी 30 फावबगी पांगथोखिबदा मणिपुर की ओके एस्थेटिक्स न अहानबा तमिलनाडु की के लंचेनबन अनि सुबा अमदी उड़ीसा की टीएस लुंगनांगबना अहुम सुबा पोजीशन ताखी कैटेगरी असिगी नुपी मचा की पांगथोखिबदा मेघालय की सीआईएस गांथोइन अहानबा मणिपुर की टी मोटेश्वरी न अनि सुबा अमदी स्टेट असिगी एन सुरबला न अहुम सुबा पोजीशन ताखरे सही तरामरी मखागी नुपा मचागी केजी 35 दगी निफु फावबगी पांगथोखिबदा मणिपुर की एस बुधिरंजन न अहानबा असम की के एस मोहन अनि सुबा अमदी त्रिपुरा की एस नावरेल न अहुम सुबा पोजीशन ताखी नुपी मचागी किक बॉक्सिंग की केजी 30 फावबगी पांगथोखिबदा मणिपुर की हौबीजम भूमिका न अहानबा असम की रेशमा चक्रवर्ती न अनिसुबा ताखरे केजी 50 की पांगथोखिबदा मणिपुर की एलांगबम विश्वाभमा न अहानबा ताखरे हॉकी रिसेप्शन ब्राजील की रिओ पांगथोखिबा ओलंपिक गेम्स की हॉकी मसानादा इंडिया टीम द सरुक यारुबा मणिपुर की हॉकी सानरोय पुखरमबम सुशीला थोक्सोम अनुराधा खदांगबम कोठाजित अमदी कांगोजम सिंगनेन सना ओपगी थोरम सिंगजमै कोंगबर रोड लेबा मणिपुर हॉकी की प्रेसिडेंट ओलंपियन केएसएस थोइबी की मयुमदा पांगथोखरे सरुक यारुबा सानरोय मरीदा मणिपुर हॉकी की माइकैदगी अचंबा खुदोलपो सिंग पिदुना इकाई खुनुबा उतुना पुनिंग थागोटखी थौरमसिका मरी लेना इंडिया की नुपी की हॉकी टीम की कैप्टन पुखरमबम सोशिला अमदी खदांगबम कोठाजितना इंडिया की हॉकी की टीम की परफॉर्मेंस की मतंग फोंदोलदुना लाकदोरिबा सही 2020 दा जापान की टोक्यो दा पांगथोकदोरिबा ओलंपिक गेम्स दा फजबा परफॉर्मेंस पिदुना इंडिया की अमदी मणिपुर की माई पुरकनबा होनगनी हाइबा वाफमसिंग फोंदोखी अदुगा कोई नियोला कोई एक्सपीरियंस करा वापा कहीं मैं अपना फर्स्ट टाइम अपना थिंगदी मिना मी कंट्री की ओलंपिक्स अहू मरी मंगा सनावनी हातरिना एक्सपीरियंस तो खर लेगिना अखोय खर एक्सपीरियंस करा वाले 2020 की टोक्यो की करनो नरगा मेडल गोल्ड नंबर 1 नंबर जाय अदुगा होय मयाना बाना ओपी बजिया नवाजे उन तवती लादर बा टूर्नामेंट मयाना के जो मेडल गोल्ड नंबर मुखने नवना दिन अदुगा अंदर कोई रियो की टीम जो है ना कोई जो एक्सपीरियंस है टीम जो है ना अनुभव में आने जाओ अतः टीम गई चाहिए तारा नवाज़ को लपुन रमेश ना एक्सपीरियंस ना दरकार है वो किधर शेंगमाई फुटबॉल ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मियंग मखादा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासे की टांग तरा तरुक की टीम तरे सरुक यादुना सेंगमाई कांजीबुंग यूथ क्लब अवांग सेंगमाई दा चथरिबा तराहुमदे सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मेस्ता वाफा वांगोइना केएससी लंबुलेनबु गोल मरी अमदा माइथिबा पिखरे वाफा वांगोइगी माइपापकी गोल सिंगदु टीएस थॉमस एल सिंगजित पी रोबिंद्र अमदी सना थोइना मेयर्स की मापल सुबा तारामाथोइ सुबा निफु माथोइ सुबा अमदी हुमफु तारामापल सुबा मिनिट चंदुना मैच असी माइपाखिबनी माइथि होरबा केएससी लंबुलेन की अमतंगारबा गोल अदु
मानियो हाउकिपना मैच की निफुमापल सुब मिनिट सनखिबनी मैच असिदा वाफा वांगोई की सानरोई टीएस थॉमस अमरजीत अमदी एल सिंगजित सेंटर रेफरीना येलो कार्ड पीखी लीग असिगी अनिसुब मैच की सानखिबदा एससी के कोडोंगपोपीना वाईएससी हाई स्कूल बु गोल अमा सिनोदा माइथिबा पीखरे एससी के कोडोंगपोपी की माइपाकपकी गोल अदु एम रोमेशना मैच की मरिफु सुब मिनिट सनखिबनी मैच असिदा एससी के कोडोंगपोपी की सानरोई रिसीदा सेंटर रेफरीना येलो कार्ड अनि पीबदगी मैच की अपीब मतम की अहाप मिनिट अनिदा रेड कार्ड पीदुना फील्ड की मपान थोनखी अमरोमदा वाईएससी हाई स्कूल की सानरोई माइकेल द सेंटर रेफरीना येलो कार्ड पीखी हयेंग सुपर डिवीजन की मैच ओइना नुंथिल पुंग अमा ताबदा बीएमएससी ताबुंगखोक अमदी थाउ थांगमैबनगा अहानबा मैच ओइना सानगनी अनिसुब मैच नुंथिल पुंग अहुंग मिनिट 35 चटपदा वाईडीओ लमदोंग कोंजेंग लेकाय अमदी सिकल लिलोंग चजिंगा सानगनी बॉडी बिल्डर्स एमएसआर बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन अमदी वर्ल्ड बेंच प्रेस फेडरेशन अनिगी मियंग मखादा भूटान बॉडी बिल्डिंग एंड वेटलिफ्टिंग फेडरेशन सिंधुना मथंग थागी तांग अनिदगी निपान फावबा भूटान की थिम्पूदा पांथोकदोरिबा यांखै सुब एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अमदी एनुअल कांग्रेस सरुक यागदबा स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस की बॉडी बिल्डर थांगजम लेमचनुदा सेल की मटेंग अमदी याइफा मंगोल पिबगी थौरम क्वाकैथेल द लेबा स्कूल असिदा पांथोखरे थौरम सिदा स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस की ओनर टीएस राजीव चीफ इंस्ट्रक्टर के प्रेमजीत सीनियर प्लेयर एस लोकेंद्र सु सरुक याखी सरुक यागदोरिबा थांगजम लेमचनु इरिनबुंग कालिकादा लेबा टीएस इबोबिसक अमदी राशि लेमगी मचानुपीनी स्टेट अमदी नेशनल की थाकता पांथोकपा चैंपियनशिप सिंग सरुक यारुबा मतुंगदा अहानबा ओइना इंटरनेशनल की थाकता पांथोकपा एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप असिदा सरुक यागदोरिबा असिदा फजबा परफॉर्मेंस पिदुना मेडल लौनबा कन्न होनगनी हाइकी हंतक किसी अहानबी एशिया की जैसे चगदबसी आई अहानबदा 2015 दा आई मिस कनै पाक मणिपुर गेना लौजगरे अमदी गवादा मगा लौजगरे अदु मतुंगदा 2014 दा आई महाराष्ट्र नेशनल 4% दा सरे सिदगी कना आई आई मसी आई सब चावदा आई तसे नमेदन से लौरकन हैबगे योदा चावना सालेसे मयामना आइवंदा मंगोल असिबात बिबियु अमदी आइना नसी चसै बासिदा मुकोक मोय जरके हाबसी मयाम अमरोमदा स्कूल्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस की ओनर टीएस राजीव ना पांथोकदोरिबा चैंपियनशिप असिदा केजी 92 मथकिदा सरुक यागदोरिबी स्कूल असिगी बॉडी बिल्डर लैमचनुदा मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन याउना सेल की मटेंग पांखरे मखाताना अवार्ड पर सेंफम सिंग लेरबसु माकी साइड की पांगबयाबा मटेंग सिंग पांगनी हाइबा वाफम सिंग फोंदोखी कोई की लैमना जिम से रिप्रेजेंट तौदना इंडिया रिप्रेजेंट तौदना एशिया 50 एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप से सननबगी दमकता कोई 53000 ऑलरेडी एसोसिएशन द पेमेंट तौजखरे अदुगा अवार्ड पर दरकार लेबसु जिम की प्लेयर में आमसु डोनेशन तौबिरी अदुगी मखक तौवारगसु अवार्ड पखदिमा आइना लोय थोचगनो थागसरी बोया हौजि मखाताना ngasi nongmi okiba engase ki paw lobise ICAR लम्फेल पाटगी फंगबा पाउदा ngasi ख्वाइदगी साखिबा डिग्री सेल्सियस 19.3 ख्वाइदगी इंगबा डिग्री सेल्सियस 19.0 नुंगसिते यावबा इसिंग मनिलगी चांग अयुक्ता चादा 39 नुंथिलदा चादा 19 ओइखि ngasi nong sukibagi sang 2.9 मिलीमीटर ने पांगई पांगथोप पुलिस कांस्टेबल लौनबगी रिक्रूटमेंट की मायोक्ता खोंजिन सेंक्शन किबा एमएलए टीएस विश्वासजित अमसुंग एमएलए केस जेकेसन पुलिस न फाजिनख्रे कोना नुमित 15 निगे जुडिशियल कस्टडी दा रिमांड पिख्रे लमदमसिगे हेलुम गी लमदा थबक तौरिबसिंग स्किल मटिक सान लेरिबसु तुंग कोइबा थबक तौबगी हाइनबी वाटली हाइना कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास क्वांथौजोना फोंदोखरे All Manipur Surrenders Welfare Association September ani ge ayuk pung manga dagi pung hompu manga ge Manipur ban amadi National Highway singda economic block kokre
ngasi gidi STM ni bisa pom matang story seri meng tabi pun pom kana kurum dere